Niftakar f'dak iż-żmien meta konna niġru barra f'dak l-isterja fuq darna, nirrimaw minn iħem sarna. Lura f'dawk is-snin sbieħ konna dawk il-fundaturi, gladjaturi tal-hip-hop ġewwa trip kollha kuluri. B'dak il-beat għaddej isa tinqatari fina, memorji minn ġol kantina, kulħadd joraw jixxalina. B-boys iduru mal-art kull fejn konna morru, norganizzaw il-parties kulħadd magħna konna nġorru. Immorru fejn immorru dejjem bid-diski magħna, ġol Park San Ġiljan inkluża daqsxejn marijuana. Infawrin bl-inbeat, diski spray u taħwit, kulħadd bil-baswa kbira niltaqgħu bħal xi rrid. Niftakar snin it-TOP il-park mimli klikek, dak il-bot spray fidi kont nintela kont nidikek. Graffiti mal-ħitan inħassu biċ-ċalana, nfinġu l-arti marradam sakemm l-isterjo jkun saħan. Do you remember how sweet it used to be? Bringing back sweet memories, bringing back sweet memories, bringing back sweet memories, bringing back sweet memories, bringing back sweet memories. Jaqaw il-batterija jiena kont insir ir-radju, nirrima spirtu from sempliċi vokabolarju. Ma kellna bżonn xej, ħajja strettament ta' drejqa, hip-hop alkohol u razza, aħna qatt ma konna ndejqa. Darba waddabna graffita mal-ħajta dik il-villa, kulħadd fuqha jibrilla sakemm f'wiċċna daw xerinna. Karozza bajda u blu insegwimenti u arresti, wadbuna ġewwa lassa għandna sirna is-suġġetti. Sal-erba ta' filgħodu komplew jinterrogaw, l-imma mbagħad irrilaxxaw u spiċċajna nixkatlaw. Lirika u graffiti fuq il-xajja għamil diska, Mike ta' soltu tisa kulħadd jisma' u jispisja. Xrajiet li qatt ma waqfu rinnegati konna u bqajna, minkejja dal-dajna ix-xalajna u x-xalajna. Konna nibqgħu reqden barra l-park fuq bank ħaramalla, nistempħu filgħodu isna rajna ilqgħu salla. Do you remember how sweet it used to be? Bringing back sweet memories, bringing back sweet memories, bringing back sweet memories, bringing back sweet memories, bringing back sweet memories. Qed insemmi jismien meta l-hip-hop kien tabu, dawk il-litzet wisajn jassoċjawna marru ġifru b'żewġ liri nagħmlu festa b'dak l-ispitzer ġewwa moħħna. Konna nokkupaw ruħna, kulħadd jirrima u jsir toħna. Inħares fir-ritratti jisni nerġa' mmur lura, żmien il-mużika pura, l-espressjoni kienet ħdura. Il-ġlied qatt ma naqas iżda l-ħajja għaddejja, jien diġà kont hemm ġa għaddejt minn taħt il-ħnejja. L-erba' elementi dejjem kienu jduru magħna, nipprattikaw mill-qalb ta' ġajjiet ta' darna. MCs, B-boys, DJs u graffiti, aħna f'daw l-elementi dejjem sammejna il-fidi. L-esempju ta' kulħadd il-pilastri ta' xena, waqafna bażi soda ħanfakkarkom din it-tema. Niftakar il-wu, is-Cypress Hill Quarters ma' Sugru, jekk tisma' ninkanta issa ta' fal-fejn għawdu l-luvju. Do you remember how sweet it used to be? Bringing back sweet memories, bringing back sweet memories, bringing back sweet memories, bringing back sweet memories, bringing back sweet memories.